umshumayeli ukuthi angenze lo msebenzi okuthiwa ngiwenze ngalesikhathi. Ngiyacela ke uNkulunkulu omkhulu onyazi lezulu abe ngakimi angiphe lawo mazwi amabili amathathu azophilisa abantwana bakhe. Amen. So cela ungqongqoze ezulwini ngesihlabelelo sika 164. Cela uNkulunkulu angiphe ukuhlabelela. Amen. Inkonzo yakhona uxolo nomsa inkonzo
Ngiyekhetha inkosi enkulu esebuhleni bamaNazaretha. Bantwana basezulwini lo oguqe phambi kwenu umntwana ozalwa le ezweni lasemsini endaweni yakwamaJozi inkosi esigodini sakwangalaye. Ngithunywa-ke izwi lamazwi ukuthi angiguqe phambi kwenu bantwana baNkulunkulu. Ingakho ngicelile ukuthi uShambe ngicela ukuthi abe ngakimi ngikhulumele amazwi ngoba ngumntwana. Hleze ukukhuluma kwami kunganisizi kodwa mangicele kuyena ngiyethemba ukuthi kuzongisiza. Bantwana basezulwini itempele enkulu entandweni ntambeni. Umkhokheli wakhona umama Mvelasi, uMaximba Mvelasi. Umshumayeli wakhona uyena lo oguqile okhulumayo phambi kwenu. Amen. Bantwana basezulwini ngumntwana kodwa indaba kaShambe ngiyibonile. Ngizokhuluma yona kuphela ayokuthi. Kodwa ngicela kimi nakuwe mntaka kaNkulunkulu ukuthi sengathi besingahlala kahle. Ekholweni sihlale nje kahle. Futhi mase uhleli kahle ungagcini ngokuhlala kahle wedwa. Uhlalise nalo omunye oseduze kwakho umhlalise kahle. Ngoba ayikho bantwana basezulwini into eyimbi nebuhlungu ukuthi ikhola lingahlali kahle ngenxa yelinye ikhola. Futhi omubi akavamile ukusuka esportini ezohlupha ikhola noma iNazaretha enkonzweni. Kodwa umubi ungena kwelinye iNazaretha alenze ukuthi lihlalise elinye kabi. Lingakwazi ukuthi lifike kubo. Ngoba njengoba silapha abantwana baNkulunkulu sizolwe indlela ukuthi sifike kubo kaShembe. Okungenzeka uma singahlalisene kahle singagcina singafikile kubo kaShembe. uShembe uthi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana. Uthi futhi ngeke baxabane. Uthi mabeke baxabana bangabakabani. Okusho ukuthi masike saxabana uNkulunkulu uyasiphika abantwana basezulwini. Engathi besingahlala kahle. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ezweni lakithi kwakuphunye ukuhlala kahle. Kuthi etempelini lele ngikulona
angikhuluma indaba kaShembe indaba kaNkulunkulu ngoba ngifisa ukuthi wena uhlale kahle nami ngize ngihlale kahle. Abantu ke abaphiwanga bangcwele ukuthi bakuthathe ngendlela efanayo. Khona abantu abathi mabebheka babone umuntu, kukhona ababona uyinto nje enganto yalutho. Kodwa imvama yabantu abanoNkulunkulu bavame ukuthi babukeke njengabantu abangentoza lutho. Ma wena sewuthanda ukuthi abantu bakubone unotho noma umuntu obalekile emhlabeni, uNkulunkulu uyaqhele kuwena. Isikhathi esiningi uNkulunkulu mayengakuwe awukutholi ukuhlala kahle. Ahlale kahle. Ukuphela uhlupho kuqhamuka olunye. Kuthi ke ezweni lakithi bantwana baNkulunkulu kungena kukhona umshumayeli wangabakhona kwanenkinga yabasidotshwa ezweni lakithi. Kwanenkinga amathempeli maningi abadotshwa bengekho. Bayazi abangakhona. Kuthi sihluphekile sinjalo kusuka umshumayeli wayekhona ngakithi lapho amaJozi babeduthwana. Ngangisekhona la eSandton. Ucela inhlal'suthe yayisinqinile nje ubaba ihlele ekhaya uthi ngizocela wena baba angazi noma ngingasisho nesibongo kodwa ke ngisigodla kancane ngizobuye ngisisho. Uthi ngiyacela baba ukuthi lapha phezulu eMumbe kunethempeli iy'nsizwa zakhona ziseGoli ngobuningi, omama bahlala bodwa. Ngizocela ukuthi ngoba nibaningi nina la emafutheni tempeli, wena baba uSibanibani ngicela ukuthi-ke ngelilanga-ke unyuke uye lapha ngaseMumbe ufike khona ubafundele umthandazo. Nisekhona esontweni? Akasho ukuthi ngicela ukuthi uyophatha lela tempeli, ukuthi ngicela uyofundela omama umthandazo ngelinye lamasabatha ngoba inhlal'suthu yakhona ingobuningi ngasedrobheni eGoli. Hayi kwenzeke lokho bantwana baNkulunkulu kuthi makwenzeka kuhamba isikhathi bese uNkulunkulu emkhumbula umshumayeli uthwala adlule emhlabeni, lensizwa inalokho ukuthi kuthiwe iyobheka abantwana baNkulunkulu ngelinye lamalanga lapha bese isuka ivula ithempeli ngakubo ilivule lensizwa inomama ayimphelelisi akaphelele umama khona ivula ithempeli elinye kungekho umgcotshwa ebambisene naye, ilivule ithempeli ngakubo bese ihambe iye kumfundisi iyocela igama, umfundisi abuya inikeze igama ukuthi ithempeli insindiswe ithempeli. Kuthi makuhamba isikhathi bantwana baNkulunkulu bese kuthi lapha ethempelini engilona phezulu kufika umfundisi athi no, umfundisi umdala sathi leli thempeli selidala, kufanele ligcotshwe leli thempeli leli manje libe semthethweni. Zamani ukoleka imali lihlanganisa impahla zokuthi leli thempeli ligcotshwe, bese kukwazi ukuthi kutholakale nomshumayeli waleli thempeli. Mangabe esho njalo umfundisi umdala bese siyishaya imali bantwana baNkulunkulu bese liyagcotshwa ithempeli. Lithi mangabe ligcotshwa ithempeli athi umfundisi ubani okuyena omile lapho ozosibekelela ukuthi leli thempeli ngoba sephuma igama kuba uyena ozosibhekelela leli thempeli. Bese imini ikhomba yena loguqile bantwana basezulwini yabantu. Mangabe ikhomba bese kuvuka omubi endleleni kwabanye. Asiphuthume masishane ngoba siyayifuna lento. Phela kukhona ukuthi kukhona nje umuntu ongayifuni into kuye kulabo abayifunayo. Bese besuka laba abanye bethi hayi thina sifuna bani asiphumeni masishane la ngoba kuyacaca ukuthi ngeke asagcotshwa lo esimfunayo. Asiphumeni bese bephuma abantwana baNkulunkulu beyoguqa lapha. Ifika insuku zokugcotshwa kwethempeli, umfundisi mayesefika athi bantwana baNkulunkulu ngizwile kuthiwa sekhona sebeguqe lapha, ngibazi babe kubani. Ngicela ukuthi nibatshele ukuthi njengoba sidoba leli thempeli ngithe ababuye beze la ngoba ithempeli okuyilona ileli. Lento abayiguqa lapha ayilungile, akusikeza yona ukuthi kuphuma abanye la beye lapha abanye bephuma ngoba kungemthetho. Hayi batsheleke labo bantu kodwa uthola ukuthi inhliziyo Jeremiah 17 verse 9 bathi nabaNkulunkulu inhliziyo yahlupha angikho ngela kodwa wonke umfundi nje uJeremiah 17 verse 9 mawuthola ithuba. Kuthi ngaleso sikhathi
bese ke lezi insizwa nomkazi iqhubeke lapho bantwana bakaNkulunkulu. Ngifuna ukuveza ukuthi sihlaleni kahle bantwana bakaNkulunkulu ngoba la ngiqonde khona ngiqondile endabeni yami ngiqonde ukuthi lento kaShembe iwukuphila uma uyiphethe kahle kodwa uma ungayiphethe kahle iwukufa. Iwukufa. Inkomo lezinsizwa bese lomoya ungene kule insizwa le okuyiyona kwathi uyibheke lapha isivule elinye ithempeli kodwa inhliziyo futhi nakuyo ikhona lapha ya kule thempeli engikulona kodwa nayo isivule elinye ithempeli ngapha insindisweni kodwa inhliziyo iselapha yiyo isithatha abantu ababisa lapha yathi mina engabe kwala manje lo muntu osekhonjwelana ngekho emthethweni bese iyorganize ithimba lokuthi akuzovotwa lapha ethempelini kuvotela ukuthi ubani ozophatha ithempeli bese mayifika lapha isihambe yayongena komunye omkhulu obaba umvangeli wakhona ngale ngesezwendakithi mayifika bethi cha abalandela uSikhakhane ngowasikhakhane-ke mina sibona abalandela uSikhakhane abaye ngapha abalandela lo uSibanibani ababuye ngapha abantu babuye ngapha abanye ababuye ngapha omubi dlala ngamaNazaretha babuye ngapha kuthi makubheka imajority lokho kuthiwa isilungu imajority angazi ngesintu kuthiwa yini bese kutholakala ukuthi-ke lento ekuthiwa imajority ilandela lo muntu ongafuneki lo okuthiwa wabaSikhakhane angimazi wabo ilandele yena ithi cha thina singapha kuthanda ukugulela abantwana bami kubuhlungu bani bese kuthiwa ethi lo baba cha into esizoyenza ngoba nakho ivoti liyahluleka la amathempeli omabili njengoba umfundisi athi alivalwe leli lizokuvalwa amathempeli omabili agcotshiwe intandweni lele ngikule intandweni thempeli base bethi hayi zintandweni zombili sekwenzekile ke lokho abantwana bakaNkulunkulu zahlala insizwa nomkazi lapha ya zahlala ithe seyihleli seyisonta kukuhle kodwa abantu abaphendukayo bephenduka bedlula khona beza kuleli thempeli intandweni thempeli leli egcotshiwe kukhona umfundisi hayi le igcotshwa abantu makunjalo abantwana bakaNkulunkulu kuthe kusuka enye insizwa yakhona okuyiyona eyayibambisene nalo baba lo okwakuthiwa kabheke lapho kanti ufuna ukuthi aphathe amathempeli amabili yasiphaqala abantwana bakaNkulunkulu yavele yahlabeka kancane yasidlula emhlabeni kuthe ukuthi makuthi kuhamba isikhathi kwathi iphaqaphaqa kwasekuthinta kumvangeli wasehamba emhlabeni bantwana bakaNkulunkulu kuthe emngcwabeni kamvangeli kuphakama umshumayeli uNtuli bamazi khona umshumayeli uNtuli wangabethi aphakama hayi enkonzweni yomvangeli cha bantwana bakaNkulunkulu umvangeli usefikile kimi engakathunwa uthe cha uwonile umsebenzi kaNkulunkulu indlela akayiboni ucela intethelelo uthi hambani niyomcelela intethelelo lapha afike ona khona lamathempeli afike ona khona wakhanda amathempeli amabili angekho uthi ucela ukuyocelela intethelelo khona ngoba indlela akayiboni banazaretha masinahleli kahle indlela ngeke siyibone mhlawumbe engathi besingahlala kahle ndinasezulwini abakhulu nabancane engathi besingahlala kahle ngoba manje besingahlala lapha kulikhulu ukuthi sofika kubo kaShembe inhloso enkulu ukuthi sifike kubo kaShembe njengoba silapha abantu bakaNkulunkulu ngangikhona emzini wasekuthuthukeni kukhuluma inkosi ihleli esihlabeni ngaleso sikhathi uthingo lenkosazana luthi wonke umuntu oze lapha uzocenta indlela yakhe azohamba ngayo ngomhla wokuphela asitaleni kahle kwanomsindo ethempelini ikhandwa uhleleke kahle sebathi uyakhuluma umshumayela kube njena hayi khona kuyaphuma eceleni abe nethimba lakhe hayi useyabheda naye umkabela hayi useyabheda naye anisamboni useyabheda naye yakhuluma umkhokheli kobaba bantwana bakaNkulunkulu asenzeni kanjena izwi lithi asenzeni kanjena benisemhlanganweni ubaba uthi asenzeni kanje wonke amakhosikazi awenze kanje bethi kodwa niyambona ngathi lokuphupha sekhona sekuphi phela umkhokheli uselidala lengqondo ngathi siyamhambela omunye athi cha mina ngeke ngizwe nje ngomama omunye nami ngomama umama wakwakhe nami ngiganile uphelele nami ngiphelele kwami kuthe kuhamba labantwana bakaNkulunkulu
kwathi lensizwa bekathi nenhliziyo zobheka amathempeli amabili yase seyithinteka nayo yathi yasiphaqaka ayisekho nayo emhlabeni abantu abasezulwini kwasekulandela nje abaningi omunye wabo balandela nje bahamba abaningi sekuze sekuyazwela nakumina manje kodwa akukho engikwenzile nengukhulumile ngoba insizwe enginazo ethempelini zathi kimi Mshumayeli icala bangahlali kuwe njengoba labantu benza kanje asihambe thina uthi ushembe mangaba abantu bonile kuwe bengacela intethelelo hamba wena uyocela intethelelo kubona kusho insizwe ekampe kunensizwe ezinhle kakhulu lapha ethempelini ezinembono emihle yanifisela nani insizwe zasana lezo ngathi ngaba nembono emihle kuMshumayeli kodwa ningabe nimase nikhiphile imbono emihle ningathi senisho mase ningasene nibona kunconyo umkhabela noma umshumayelo lethempeli bese nithi hayi babani bangcoma nje yithi akwenziwa kanjalo ukube besingekho eduze kwakhe ngaba njena unconya nje akunjalo nina zehliseni ushembu yena oniphakamisa ngoba vele induna iba induna ngebandla layo elingemva kwayo lo Mshumayeli umshumayeli makukhona amadoda adodile la emva kwakhe lo Mshumayeli uyaphakama beMshumayeli onzima kakhulu lo mvangeli bomvangeli bakhona abashumayeli emva kwakhe abavuthiweyo nomfundisi bomfundisi onzima bangabe kunabavangeli emva kwakhe abavuthiweyo akube njalo enkolweni bantwana bakaNkulunkulu zesifike kuwashe ngisho ukuthi ke kulonyaka ophelile ke sengiyinqamulela le ndaba kulonyaka ophelile kuthi kuzoshaya uDisemba sekuyazwela nakubo laba bantu sebengifonela umama wangithi cha ngingakafoni yena kufonela insizwa ngithi abantu ubhiya kwangemithi Mshumayeli ngithi baba ngithi kubi la baphela abantu la kodwa osekuthanda ukuthi kuzwele kakhulu bathi bacela ukubona manje labantu abaphuma ethempelini kukhona okungabaphethe kahle ngithi mina hayi ngiyehla ngoDisemba abonunga ngibe khona ngizobe ngikhona ekhaya bathi Mshumayeli kubi yezama ukwehla impela kufike lezo nsuku ngehle bangibona abanye edolobheni langakithi kodwa bangashoni lutho bangibingelele nje kuphela kanjalo kungasho lutho waze bafika insuku zami zokuthi ngibuye ngize la abashamo lutho kuthe lo nyaka futhi kwaphinde kwahamba omunye futhi lo ohambayo engangikhuluma ngaye lo ogcina ukuhamba manje engangikade ngikhuluma ngaye ngelinye ilanga la ethempelini owayefika ethempelini khona entandweni engakwazi ukuthi ayakazibhedlela awodokotela bemthume ipayipi bemthume isigubhu la ayekade echitha ngasamanzi kodwa wafika lapha entandweni wafika wacela ethi ngiyacela lapho uNkulunkulu angisiza ngiphilisele sili Nazareth ngaleso sikhathi samthandazisa samtshela ukuthi akahamba eMaritzburg lapha ibizwe khona ushembe uzomkhipha isigubhu bantwana baNkulunkulu ngempela samthandazisa kwathi ngelinye ilanga beyohlinzwa yena baba bafakwe erumini bonke kwathiwa bangaphumi lapha erumini bangaphuza amanzi ngoba bazohlinzwa ntambama bahlinzwa bonke wasala yena bambuza udokotela babesebezova labamthola phakathi bathi wena usinde usale kanjani uthi angazi nibathathe bonke kodwa mina ngishiyile bambuza udokotela wayekhuluma naye uthi usontaphi indoda uzosale kanje uthi lo muntu ngacabanga ngathi ngisontaphi wayengasonti kuumuntu okhonza inyanga nokukhula kwakhe wayekuthola ephuze ephuma enyangeni wathi enyangeni yakhe yathi inyanga yamnika umuthi yathi ungangena emzini wabantu lo muthi ohamba nawe uyofika ekhaya uyoya emzini wabantu bangabe usuqala ekhaya kodwa yathi lensizwa bangabe isuka lapha enyangeni yayo ingasonti yathi mayisuka enyangeni yawulahla umthetho wenyanga ungawulahla umthetho waShembe yawulahla umthetho wenyanga yathi bayidlule esigodini sakubo yabona ihlendile ibandla selingaphandle imkhona ibovu inyama iphenduka uhlatshiwe notshwala ibona inkamba zibekiwe lapha amabhodlela namakesi bekiwe lapha kodwa ayethanda utshwala wasethi cha ngisadlula wathi driver ngicela ungibeke lapha umbeke udriver ngikutshela ukuthi ngalelo langa kulo muzi waphuma esebheke esibhedlela lokhu kufaka isigubhu kwaqala ngalelo langa ephula umthetho wenyanga yakhe bengikhona ebuthuthukeni uShembe ethi Nazareth ngiyinyanga ngaphezulu kwenyanga zonke kusho unyazi lezulu ungaphulile umthetho wenyanga yakho leno oze kuyo la uphila nje uphila ngayo
nami ngiphila ngayo. uNkulunkulu engathi bengangelekelela ngawuphula umthetho wenyama. Engikho amaNazaretha ukuthi asihlaleni kahle. Sekuthi ke ngelinye ilanga abantwana bakaNkulunkulu indaba kaNkulunkulu inzima kakhulu. Abantwana bakaNkulunkulu inzima kakhulu. Lensizwa le kunenye indawo lapha yana bathi kusobanjeni. Ngiyaxolisa ngoba kukhona inhlanhla yangakithi lapha ikhona la yasobanjeni. Kodwa ngiyayikhuluma le ndaba kaShembe. Ngoba ngifisa sihlale kahle. Kukhona insizwa lapha ubaba osemdala. Lo baba osemdala ulapha kanjeni uyena ukuthi mangabe kunenkonzo lapha ekhaya sibambisane naye angibize ngiphuthume khona lapho uma kunolala nathi novuka nathi emzini wabantu. Kodwa ngathola isimanga abantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu. Indaba kaShembe inzima kakhulu. Lo baba bangabe lapho ngelinye ilanga kufona abantu bangakhona bafonela mina ngiqhelile ngibonga bayena ngaphezulu kodwa kukhona yena namaNazaretha lapha kanje uyafona kufona abantu bangakhona bakaKhumalo bathi baba uStakalani ngithi bathi siyacela uzofika lapha ekhaya ubaba uyagula ngithi mina hawu kanjani nibize mina ingani khona ubaba uSibani nebandla lapho yini ningamthinti bathi cha baba woza sizokutshela sewufikile ukuthi ungani singamthinti. Hayi zifike insuku ngishona khona abantwana bakaNkulunkulu. Ngifike mangifika bangibizele egumbini elinye hayi lapho khona lo baba ogulayo ngibizwa abantwana bakhe laba bangibizile bathi hayi baba sizokulandela ubaba uyena uzokuchazela yena lo ogulayo ukuthi kungani kungathintwanga ubaba lona namaNazaretha lapha kuzothinta wena ule. Ngithi mina ngizoke ngizwe ke namhlanje. Bese bembiza nobaba mbambe useyabanjwa umililonde azipholi umzimba wonke. Bamlethe lapha manje sefike lo baba athi hayi baba mina ngizocela ungicelele nje into eyodwa ukuthi ngizocela ukuthi ngoba sengigule kakhulu angisindi angishoni angisinda ngifi ngizocela ungicelele uShembe ukuthi mase kuyisikhathi sami ukuthi akangithathe ngihambe ngoba ngiyagula ngisindi. Hawu baba yini ungacelanga ubaba lo olana kuyena ophethe amaNazaretha la ucele mina athi hayi uyazi uStakalani njengoba ngigula nje mina ebusuku ngiyahamba manje lo muntu omshoyo sidibana naye endleleni yokuhamba manje angeke ngisize ngalutho. Lo muntu othi ngimcele sihamba naye ebusuku mangihamba ngidibana naye enza umsebenzi ofanayo nalo engiwenzayo manje ngeke ngisize ngalutho ingakho ngibize wena ngithi awu maNazaretha sele umgodo ocasha nawe mawukhona usahamba shintsha mntaka kaNkulunkulu ithuba lisekhona ngoba ngempela ngesifike kubuka Shembe makusenjalo. Vele kulula kungenzeka ube khona uhamba ngene uzalwa abantu ababehamba la kuyiwa khona ikhwama ingeni bayabuya phela ikhwama zabo bezolethe kuwe ngoba wena inzalo yabo. Ingani futhi wena ubanikelele ukuthi uShembe akabangumcelezi ikhwama kumnandi nje ukholiwe ufake ingubo emhlophe ukhohliwe abantu abakuthumulele njengoba silapha sithunyiwe abantwana basezulwini. Ngaphambi kokukhona kwethu kuphelele asikhumbule labantu okuyibona basithume kule nkonzo. Hlezi uzukhumbule naloku yena wakhetha ngoba mhlawumbe awumazi ukuthi uyena ubani ngoba bakhethanga bonke. Kukhona owathi mayebona kuwe wabona umama oqotho ongahlabamele emndenini wakini. Kukhona owathi mayebona wena nkosazana wabona naye ingane nesibindi engahlisimele kwaShembe. Kukhona owathi ubona wena enhlanhluthi wathi nansi insizwa la ekhaya enesibindi engahlisimele kulokho khona. Okukholwa kwethu akulo Nazaretha akulithwala imselelezi alehlula abaningi awena uyathanda
kufuneka isibindi bantwana bakaNkulunkulu lapha kulokhu khona kufuna futhi kodwa uhambe kahle sihambe kahle singagijimi lokhu owazalwa uyikhona mangabe kwadaliwe bantwana bakaNkulunkulu ukuthi uyoba umvangeli waleli bandla uzoba uye khona uhleli lapho uNkulunkulu ikhona indlela zakhe azokudonsa ngazo uzogcina ufike khona ungajazi umajazi uNkulunkulu uzokufuna mangabe kufanele ube umfundisi kukhona abanye abayilapha abayinhlanhla abanemuva abanemuva abazazi ukuthi ngelina baba abafundisi baleli bandla ngoba isikhathi masingakafiki sizofika sona ungasijazi ushambe ukulanda khona uhlele emuva egcineni ngabo bonke akulethe uzofika la ube umfundisi waleli bandla mangabe waphuma nakho esiswini sabazali bakho isho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu indaba kaShembe yahamba kanjalo ngakithi ngikhumbula ngelinye ilanga kulolu daba bengikhuluma ngalo lamathempeli wasuka abantu bazofaka induna umuntu ongakholwa la oyisayoni ngoba eyinduna bamthatha bazomfaka kulolu daba bangivulela icala bathi nginecala mina bathi ke hayi ngoba imile sengihlukanisa abantu bafuna lo mina ngingapha ngifuna ukuphathiswa ngiphethiswa bathi cha abangilandela induna esaphila umvangeli bathi umvangeli asiza lana walanda induna kwayifika la ngelelo celanga ngathi mina kubo cha angizukulithetha icala mina ngiyinazaretha ngithethiswa amaNazaretha kukhona nomuntu ongasili Nazaretha induna ngoba iyinazaretha yini ngathi cha ngizosukuma ngihambe uma kusekhona induna kodwa mangabe induna ingekho ngizolalela ukuthi ngithini bathi cha induna ayikwazi ukuya ndawo ngase ngisukuma ngihamba basukuma abanye obaba ababili abathathu bangilandela sahamba sawushiya umhlangano bantwana bakaNkulunkulu mase ushiya umhlangano baba bathi laba abanye hayi uyambona ke lo muntu ukuthi uhlaza kanjani nduna ushiya wena uyisandla senkosi yasukuma le nduna uyamdelela ushiya mina ngisandla senkosi ngisho lenkosi hayi cha umdelela ibala ngahamba bantwana bakaNkulunkulu baphendana ngazo kuthe kusenjalo bayalazi bangakithi lolu daba kuthe kusenjalo yese inkosi ehlangana ibandla la ngakithi ngingasho ngolutho bantwana bakaNkulunkulu bahlangana ibandla la ngakithi lathi le nduna sayifuni ukuthi ibe induna basebethi nduna sizocela ukuthi wena sibe nomhlangano nawe ngangikhona induna ihlanganisa ukulithi ibandla labantu abangakholwa wena nduna uthathe inkomo eyasala emaseleni sasibeke kwabani wayithatha wayilanda wenza umsebenzi ngayo wena kunecala elithile elicayi kwakufanele ulithetha ulithethanga lethi babala wonke amacala ngawathethanga icaya engadala ukuthi ichitheke igazi nale nkomo ayisebenzisa wenza umsebenzi ngayo eyayiselela emaseleni wayithatha wenza ngomsebenzi bathi ngale msebenzi sicela nduna usihlukanisele ukuthi uyahle ebuduneni manje noma ufuna sokudikiza kwaNkosi wathi hayi bathi laba bathi hayi ngcono ngiyadilika bathi sohamba nawe bese kwaNkosi sifuna uyotshela induna lapho ukuthi wena usuyahle esihlalweni awahamba bantwana bakaNkulunkulu baphela umduna kukhona imali phakathi saphuma isinkwenhleni ngokungena endabeni kaShembe umuntu engafanele ungena khona abadelanga ngabantu lapho bantwana bakaNkulunkulu ngelinye ilanga ngazo sengibizwa kwaNkosi bathiwa kwaNkosi nginecala icala lami lithi uSikakhanda akafuni ukunikeza labantu abaphume khona ingilosi bantwana bakaNkulunkulu angiyazi ingilosi into enjalo bathiwa Sikakhanda ikhuluma bengifikile bathiwa ngihlale phansi mangihleli phansi bathiwa unecala wena awufuni ukunikeza abantu ingilosi banikeze ingilosi mangiphakama bathi phakama uyiphendele mangiphakama ngiphendula kwaNkosi ngithi cha abantwana beNkosi ingilosi angiyazi nokuthi isilwane esinjani kwakuthi ihlala lapha ngiyazi ngizobanika ngiyithathe kuphi bathiwa hayi ngoba ufuni bathi nina nithinike manje mayisho kanje bathi cha ngoba thina siphumile etempelini naye akaphume etempelini alivalele la tempeli base sebehlangana laba benduna inkosi ayikho angithi lapho kwamaJozi kusekhona ibambela kuya inkosi abafuni ukuthi bayibeke igcojo ngokusemthethweni bahlangana leli bandla ke lenduna laphuma ngale la ngena kwelinye igumbi ngale la buya lathi hayi Sikakhanda indaba ezithi uthi ivali itempeli leli uphume khona livali abantu hawu kanjalo hayi ngithi le base bona ngento yodwa bathi sukuma usiphendele ukuthi wena uthini ngase ngisukuma mntana kaNkulunkulu engakusho nje ilokho okulandelayo ngathi cha
ngizocela ubaba oyedwa kini enduleni othi uye othi angivali ithempeli ngifuna ukuya kumnikazi wesonto ngiyotshela yena ukuthi ubaba induna usibanibani ithe angivali isonto ngoba mina angikwazi ukuvalela kuvule khona usheke ngizofika ngizokuye futhi ukuthi kufanele nikuvale ithempeli lakhe mayethe angilivaleli ngizolivala kodwa mayengashonga ngeke ngikwazi kodwa ngizocela bobaba ukuthi kube khona ophakamayo ukuthi yimi engithi ivale ithempeli khani ngizohamba ngifike ngithi usibanibani washo kwase kuyasho ithempeli liyasebenza namhlanje liyasebenza ngoba yikho indoda efuna ukuphumela obala phela manje ukuthi ngiyisection ukuthi iyoma ukuthi uyetha kuvalisa liyasebenza bagcwele abantu hayi bandela wankulu basihlaleni kahle indaba yami ithasihlaleni kahle kodwa ke kukhona indaba kaShembe ngeke ngishiye engithi noma ngilele ngikhumbule ukuthi uShembe uNkulunkulu ngayo kusuka insizwa yawaximba nayo ngesibongo abantwana baximba banenhlanhla ukubona uNkulunkulu waximba khona ngakithi eduze kwalapha ethempelini engikulona iyasuka abantwana baNkulunkulu siyezwana nayo ingumshumayeli esontweni lenkonzo elishaya igubhu ingumshumayeli khona siyezwana nje nayo noma kunenkonzo ezihlanganisayo siyezwana nayo kodwa konakala ukuthi igxothi bomfundisi khona kwase kuyanqamuka ukuthi sizwana ngazi ukuthi konakala kuphi kuthe banqamuka ukuthi sizwane kodwa asicabene mana simasibonana siyajabulana sibingelelana kodwa akusekho lo babudlelwane lobo bebekhona sabashumayeli sobabili naye kodwa esebandleni lakhe kanti uShembe uyayicathamela ukuthi ngifuna ukubonisa ukuthi ungumfundisi nje kodwa uNkulunkulu akekho la ukhona uNkulunkulu useNazaretha ebuhleli bamaNazaretha ithilele lensizwa lapha ekhaya kubo kufika isimo somoya sifike seyidayisa endlini sivusilele iyashulelwa iyadaya lensizwa mayidaya endlini siyithathe lesimo somoya siyikhiphe ngewindi ilimali idatshulwa amaglasi ewindi limale iyowela lapha ngaphandle iphume ibaleke ithi masibalekile ingasaphindele ekhaya ilale komakhelwane masilale komakhelwane mesifike ethempelini lapha entandweni ifike ithi sikakani ngithi baba umfundisi ngithi umfundisi angehlele ngezansi umfundisi ithi hawu akusangifanele nokuthi uthi umfundisi ngihluphekile sikakani hawu yini baba hayi kufikise into umoya ngilele efike yangivumusa yangikhipha ngewindi sengibalekile ekhaya angisakwazi ukuhlala khona manje ngithe ufike enhlizweni kimi ukuthi abantu abangangisiza amaNazaretha angenza ukuthi ngibuyele ekhaya ngakho ngizokubuyela ekhaya engakafika amaNazaretha ezokwenza umthandazo umfundisi wonke ubashumayeza abantu kanti uNkulunkulu akanaye ubuya wenza hayi ngase ngithi imfundisi ikhuleka sizofika ngesonto sizokwenza uvuka nathi hayi ngase ngiyitsheleka ezonyazi bantwana baNkulunkulu lase isihloma iphelela saya khona safika ekseni sathi vuka nathi deso sithandaza sabiza unyazi ukuthi angene kulomuzi babuye loba bahlale khona la ekhaya salo sesithandaza abantwana baNkulunkulu saqeda sasesihlaba umgidi sasesiyasina sasina sathi walithinta unakane waze wayithinta izitha wathinta unakane uyozicima ngayo sakhomba sabhekisale saqeda sathi baba sithandaze omubi usehambile uzohlala la ekhaya lokho ahlala ngalelo langa kuze kube namhlanje hayi siphethe inkinga kaNkulunkulu ungadideka nje mawuthanda ungadideka nje mawuyitha mawuthanda ukudideka ungayididekela mina ke ngingedwa abantwana baNkulunkulu ngathi uma ngingahluleka ukukhona kulo Nazaretha ayikho enye into engiyobuye ngiyenze ngaphandle ukuthi ngithathe amahovoti ngidlele wona hayi ngivele ngidlele amahovoti mangathula nje uNazaretha ayikho inkonzo engaphinde ngene kuyo ngaphandle ukuthi ngiyoyidlela amashibuko
Abela ngeze litshona mhlale phansi ngidaba ngale phansi. Ngoba bebecacile ukuthi indlela kaNkulunkulu engishulile futhi ayikho enye ngaphandle kwale. Ngisho ngoba ngakithi uma kukwenzekile ngakithi kunedolobha mawuya ngasedolobheni la ngakithi indlela ziyehlela kodwa mase sewubuya indlela ziyanyukela ngoba kuyizintaba kunezindawo ezimbi beke yasikazi imoto yathi ifuna ukufika phoseka ngapha lapho kuyiziwa khona alikho linigaba ememezayo kumemeza laba abangakakholwa kuqala abangakholwa ongesiyo amaNazaretha uzobona besha amaNazaretha engakasho bathi hawu weshe hawu bona futhi kodwa mabeqeda bethalikhe lenika hawu labakashabenzini zithi ibonga indaba eyiphika indaba eyiphika bathi beyidlaba bebeyiphika ngapha kodwa ngathanda ebuhleni kuJulayi ngikhona kukhuluma inkosi uNyazi lezulu lithi maNazaretha bakufika omunye ubaba uthi lo baba uzocela ukusheba uNyazi uthi ngizocela eNyazi lezulu lapha ekhaya engikhona ngumfundisi manje abantu balokhu bephuma nga-1 ethempele ekhaya esontweni engilo bayaphuma angibazi baqedwa yini uthi sengisele nabathathu uthi nabo futhi izulu malina abeze esontweni uyasathini isilwane sezulu hayi ngizokutshela ngoba nginamona wena wawungekho mina ngangikhona ngoba nginawo umona ngizokutshela sithi isilwane sezulu ngamlalela ngathi hawu kwenzeka kanjalo ngathi hawu baba ngempela babona laba abathatha bezi izulu malina uthi uShembe cha mntanami mina ngifuna ukukutshela angisebenzeli abanye bafana bakweminye imizi mawufuna abantu bagcwale ethempelini lakho khetha inkosi namhlanje umbathi kube mhlophe injanda waphamisa isandla ubaba lo bakhetha inkosi ethempelini kuthiwa ligcwele namhlanje amaNazaretha kungani thina sisebenzela abafana bakweminye imizi amaNazaretha uShembe uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu abathanda ukuphila emhlambini awukaJesu nina bathanda kodwa ke ayilawantu sibe nesibindi sokukhona sibambelele nje kuShembe futhi sizame imithetho yakhe abantwana bakaNkulunkulu futhi singayengezi singafake eminye phezukale khona bese sibheke uShembe abantwana bakaNkulunkulu simlalele sibheke nomubi ekwazi ukuzenza uShembe ngiyakhumbula ngelilanga mhlawumbe nawe ukhona uShembe yafika kuwe khona abafika kuwe uShembe wafika kubo bekhona la ethempelini sebelibonile uNyazi njengoba behleli la behleli khona bayalibona uNyazi asifani khona abanye nje njengoba sila ethempelini ubaba bayalibona uNyazi uzothi iphuma ethi ngilibonile uNyazi behleli endaweni ethile njengoba de kuyinkonzo asifani abanye balala bathi mabelele balibone ekulaleni kwabo kodwa ngiyaxwayisa abantwana bakaNkulunkulu simbheke uShembe mbumbulu uShembe umuntu uyazi ukuthi thina sithembele kuShembe mayifuna ukusebenzisa uyafika naye masilele afika senze uShembe kodwa abathi abadala wombheke uShembe ongampela uninyawo efika phansi omubi inyawo ayifiki phansi ngiyakhumbula ngelilanga khona la entandweni ithele la isadaneze kodinga kabi la isesePark Town khona insizwa kaKhumalo ngicabanga mhlawumbe ayisekho emhlabeni angasi
yake yafikela uShembe kanti uShembe wayeyifikele kwakuShembe wayemubi bantwana baNkulunkulu mayifika ufika kuzosakube yisabatha ihlambulukile igezi linhle kulesihlanu mayilala kuzosakube yisabatha uyafika uShembe kuyo ithi mayisho ithi kwafika inkosi la ngoba lensizwa iyathi kuba yisabatha yafika esabatheni mangena inkonzo yaseseyithatha iduku elimhlophe njengomama laba bafaka iduku elimhlophe yasilibopha ekhanda lishuqule yangena etempelini hawu bakuzakala lensizwa esishuqule iduku kwenze njani baba wasesuka umshumayeli owayekhona ngalesikhathi wasethatha icansi walayo walibeka ngaphandle wayesethi insizwa ngicela ukuthi uhlale lapha sizolungisa indaba yakho mangabe sekuphela inkonzo ake uhlale lapha ngoba akangeni umuntu obaba othola iduku esontweni wayithatha wayibeka lapha lensizwa kwaphuma inkonzo baya abanye beyibuza lensizwa athonthi yalwa uNkulunkulu wasebangakini ngaya kuyo ngafika ngayibuza ngomoya owaba muhle kuyo yasithi ngiyabonga sikhakhana abaningi abangibuzanga kahle njengawe bangibuze kabi yikho bengicasukana into eyenza ukuthi ngithwale iduku mina kufike uShembe kimi angithwalelanga leli duku kufike inkosi lami yathi namhlanje icela ukuthi mangingene esontweni ngingene ngishukule iduku manje ngilalela umthetho kaShembe usho kimi asimbheke uShembe bantwana baNkulunkulu ekulaleni kwethu ngoba noma uyakhona ukuthi azenze uShembe simqaphele kakhulu bantwana baNkulunkulu sengizokwehla ngihlale phansi bengikhona futhi ekhona eKhenani komunye unyaka kukhala umama eKhenani uthi umama amanazareta nabona umntana wami uphuphile ebusuku unyazi lezulu limkhombile lathi uzilizomenza unkosikazi manje kufanele ukuthi lo mntana wami ayonyazini lezulu unyazi ngoba selimkhethile ukuthi azoba umama wethu futhi amanazareta wafuni mhlawumbe wena wawungekho mina bengikhona ingane intombazane ifikele unyazi ebusuku ukuthi ifuna ukuthi ibe umakoti wayo umama uyatshela unini uyalwa manje ngoba abagcotha bayivumile ukuthi ayikazi izenzeke into nje kuthiwa ukuthi umama uyalwa ukuthi abagcotha banomona bafika umntana wakhe ngoba bengafuni ukuthi abe umama wesonto asimbheke uShembe ufika masilele bantwana baNkulunkulu ukuthi ngabe uye yini uShembe okwenza izinto engenziwa la esontweni ethi yenze kusuka kuyena uShembe weqiniso kodwa uShembe ongempela uzokwenza izinto eyenziwa la ebuhleni bamaNazaretha asikubhekisise konke lokho bantwana baNkulunkulu ngicela ukukhuluma kodwa mshumeli bese ngihlala phansi lelo daba lelo lokugcina sengihlala phansi bantwana baNkulunkulu angazi ngesikhathi bengicabanga ukuthi bazongidonsa ngomjiko abashumayeli eduze kwami ngoba phela nami nobaba wethu lapha ngibona abathule kodwa sengibona ukuthi hayi angisale sengibeka le ndaba bese ngicela ngoba yona kaNkulunkulu akuyona yami amen kuke kwathi emzini wakithi bantwana baNkulunkulu ekhaya kithi ebaleni abangakholwa abantu ukuthi uShembe uNkulunkulu kuthi kwamvelase komunye unyaka ngiyinhlalisuthi nje yakhona la eSandanezo ngaleso sikhathi kukhuluma lo umama wakwamvelase uthi kule ngengahamba ngagcina ngapha eNewcastle ngokufunda ngithemba ngingapha eNewcastle ngokufunda sekufika isibonakaliso komunye umama ukuthi kunensizwe ezayo kuleyo mnyaka leyo wathi lensizwe ezayo wayengibeka njengomuntu ongumgcotsha ongagcotshiwe ngaleso sikhathi wathi lo muntu omkhulu bengibiza ngomuntu omkhulu umuntu omkhulu ngithemba ngifika ukuthi ingane yakhe yangikhonga athi nangu lo baba lo engimbonile le mlele efika lapho bantu baNkulunkulu hayi indaba yakhona ingathi yaphela ngoba ngithanda indaba yokuthi kuthiwa ngumntwana mina maNazaretha lapha ekhaya kithi uma sekufika ngelinye ilanga umame ugane ubaba omncane uyabona ngingene lenkolo akayibonisisi kahle usezayoni mayisezayoni uyangibiza uthi mntanami usungene lapho kwaShembe ngithi yebo uthi we mntanami kunjani ekhanda kuyaphileka kodwa ngithi cha mama ngiyaphila inetwork yadonsa ngithi cha iyadonsa mncane ahle impela manje uNkulunkulu ngethubani ngithi mina uNkulunkulu uShembe ahlekazana le ngithi ngiyabheka uphuma inyembezi emehlweni athi mntanami ngithi mali athi nisithi ningaswela umuntu nimswele umuntu ngempela nithi uNkulunkulu anisamazi uNkulunkulu ngithi uShembe uNkulunkulu mali ahlekazana le phansi
ngiqale manje ngiphenduke intandane. Awu uthi ngikhethe kahle kodwa. Uthi ngikhethe kahle kodwa kuye kufike kimi ukuthi uShembe wangisindisa kula mabhilidi kufanele ngabe ngiyafa kiyo. Ngathi hayi wavuka lokuthi ayishembe uNkulunkulu. Ngathi hayi mamncane shembe uNkulunkulu. Angihlekazana le phathi thathu wemntanami. Usaba kusudlala ngomuntu nithi uShembe uNkulunkulu. Umuntu la ngithi mina baba uShembe uNkulunkulu ahlekazana le phansi. Kanti uShembe uthi ho ngizokubonisa one day ukuthi wena mina ngubani. Mhlawumbe nawe namhlanje uzobonisa ukuthi uShembe ubani. Bangabe bewumamazi. Uthi ngalezo nsuku ukulingane indodana yakho mamncane endala indodana yakhe endala umntwana waye omncane wayemncane kokugcina ngaleso sikhathi usalanywa ke manje kodwa ngaleso sikhathi kokugcina avele nje kuthi kusekuseni umntwana uright akanankinga uthi ntambama mangashonilanga umntwana afekezela azalale phansi athule du umntwana mabethi bamthatha ingalo ziyadedele ikhanda lidedele yonke into idedele ngikhona ekhaya ngaleso sikhathi bese becala bethi bayamthandazela igama likaJesu umntwana akazavuka base begcina sebekhumbula ukuthi ake simuse kuye lo kesibone ukuthi umuntu wakhe lathi uNkulunkulu uzovuka yini ngiziziki ngisengikhumbuka yabona lezi zike engazizwa ngizengikhumbula enkonzweni lapha bekhona bona bathi ngizwa iziki ngizwa inhlo ningaculi lokho maNazaretha ngiyakusho nje ngeziziki beza bafosha umnyango wavula wakushudiwe lapha ngifake umshudo kodwa abawuvula abakokotanga bawushawa wavuleka mabefika bamthwela ingane idedele konke ingane ibukeka njengomuntu ongasekho hawo ngivuke kukwenze njani mamncane siza akabize phela uShembe wakho nangu umntwana usefika asimazi ubulawa yini ngoba kuvele wafekeza umntana bese ngithi hayi kulungile ngivuke ngigqoke masishane ngibe muhle ngifaka uMnazaretha bese sengithi abamletha umntwana baletha amanzi bawafake lapha endishini bawafake ebhavini elikhulu amanzi bese bemletha umntwana ngishona esikhwameni sami lapha ngikhipha amanzi abusiwe ngithele phakathi la bese ngihlabelela ngithi umoya wakho awuze Nkosi baphilisa abantu bakho bese ngimthela umntwana ngibona ukuthi akezwe kahle ngimthathe ngimfake phakathi ebhavini bese ngimshaya ngawo amanzi umntwana wakhipha wonke amehlo engathi ubona bathi abanzulu ugibela isitimela esirong wakhipha wonke amehlo waphefumula njengomuntu obuye edini wasekemva lokho ngithe ngisabona lokho waseyakhala umntwana wasebejabula ngapha emva kwawo hayi kwasekuqina kimi umncede ukuthi hayi ngempela ngiphethe uNkulunkulu asiqine isidaba nabo aliqine ihiya nabo aliqine ibheshi nabo Shembe uNkulunkulu Nkosi besisenezi ba Isihlabelelo 129 Nkosi kusukuqaba abancane. Sithasa